nimwihane utwo tuntu dutoya mwambara utuminima we udutako ngutwa hejuru yo indombangizo yewe ngo n'umukristo ngo n'umukristo iherena kuzuru mawe ngo n'umukristo ngo yaramenye Yesu we Yesu amenye nwaye uwo Yesu akwemera kwambara iherena kuzuru nwaye uwo Yesu akwemera kwambara iherena ku munwa nwahe uwo Yesu akwemera kwisiga amarangi nwahe uwo Yesu akwemera guca ingoyi nwahe uwo Yesu akwemera gusuka umushatsi nwahe uwo Yesu akwemera gusambana nwahe uwo Yesu akwemera kwiba nwahe uwo Yesu akwemera kwibona nwahe ko muri ko murabesha ahubwo ko muri ko murakorera rusofero ko muri ko murakorera Imana. Reka nakubwire urafite umwanya wo kwihana ukiri muzima. Urafite umwanya wo kwihana ukiri muzima. Ni wihane bigishoboka. Imana yakurakariye. Imana yakurakariye. Imana yakurakariye. Yesu nashimwe cyane ndabashuje mwese aho muherereye amahoro y'Imana abane namwe ndashuhuje abamama abapapa ndashuhuje abasore n'abakobwa ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo ndabazaniye ijambo ry'Imana ni ijambo riri mu gitabo ca Amose igice 5 ku murongo wa 21 tugeze kwa 23. Yesu nashimwe cyane. Yesu Kristo nabaho umugisha bene data. Reka dusenge Imana hanyuma tubandanye. Data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye cyane Yesu uri umwami w'abami ndakweretse ubwoko bwawe ugiye kumviriza ijambo ryawe ndakwinginze ubugirire neza uwera Mana nyine cyubahiro ubafungura amaso maze bamenye icyo ubashakaho uri umwami Yesu. Haleluya. Mana data mu izina rya Yesu ndakwinginze ubagarure bariya bagiye kure yawe ubagarure data ubagaruze ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze data wa twese girira neza abagutegera girira neza abakumvira girira neza. Haleluya. Bariya nawuzi bari mu murongo wawe abakuvuyeho nabo genda ubagaruze ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru nyemera nasame nawuvuge. Haleluya. Uburire babandi bakuvuyeho. Haleluya. Abano bakuriho bakikuriho mwami Yesu barushirizeho gukomera muri wewe uruwera urakoze Yesu Kristo ni mwiza rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Mwene data muranyumviriza. Imana ni seriye. Imana ntifyina. Imana ni seriye. Haleluya. Urashobora kuba udakunda no magambo ariko nta kundi twabigenza. Ni ngombwa tuzayakubwira nubwo utayashaka nubwo udashaka kumva ubutumwa bwiza tuzayakubwira kugira ngo ejo nihagera ntuze ubone icyo wireguza. Ntuzubone icyo wireguza. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Nzinutswe iminsi mikuru yanyu ndayigaye kandi simpimbawe na gatoya n'amakoraniro yanyu y'agahebuza. Ngo Imana izinutswe. Imana izinutswe n'iminsi mikuru yanyu
irazinutswe. Iyo minsi mikuru ntabwo Imana ikishaka. Iyo minsi mikuru yanyu, ayo makoraniro yanyu, Imana ntabwo iyakeneye. Urashobora kwiyumvira ati, ni kubera iki Imana itagishaka ano makoraniro yacu? Ni kubera iki Imana itagikunda ino minsi mikuru yacu? Mwene data, birakomeye aho Imana ivuga ngo irazinutswe. Birakomeye. Wowe urashobora kuba wumvira ngo n'ibintu bisanzwe, ariko ntabwo bisanzwe. Imana irazi igituma ivuga aya magambo. Imana irazi igituma irimo iravuga no magambo. Niyo irimo iravuga. Izinutswe n'amakoraniro yanyu. Uko guterana kwanyu, Imana irakuzinutswe. Imana ntihimbawe. Imana ntinezerejwe nuko guterana kwanyu. Yesu natugiye neza. Muterana mufite ibigirwamana. Buri muntu Imana ifite icimurega. Muraterana, ariko iyo Imana irimo irabareba, nta numwe ibonamwo ari uwayo. Nta wayo ibonamwo. Birababaje kubuzi ngo uri umukristo by'ukuri, ukavuga ngo warakijijwe kabisa, ariko ukagendana icaha. Ukabuzi kari icaha, ukakigendana, ukakiririmbana, ukagikora n'umurimo w'Imana, ukagisengana, ugafata n'amasengesho ukisonzesha, uzi ko ufite icyaha muri wewe. Ukemera icyo cyaha kigakura, kikabyara, kikazana ibindi byaha kabisa. Hanyuma ngo Imana izanezerwa. Imana izanezerwa bwahe? Imana ntabwo izanezerwa ayo makoraniro yanyu. Ngo mugiye gusenga, ngo ku cyumweru ngo mugiye gusenga, namwe mukaje imbere ngo muri ko muraririmba. Imana irazi icyo waraye ukoze. Imana irazi ko umubanyi wawe wamujanye mu bapfumu. Imana irazi ko umwana wa mugenzi wawe wamuhaye ishano, ariko mubyuka muja gusenga. Imana irazi ko waraye mu hoteli. Imana irazi ko buri joro wewe urarikinisha. Imana irabizi. Imana irazi ko mugenda na za prudence. Imana irabizi. Imana izinutswe. Imana ntihimbawe nayo makoraniro yayo. Yesu natugire neza. Imana irazi ko buri mu gitondo ugenda gusenga wanyweye inzoga. Mbese abaje imbere yayo bose bafite ikintu Imana ibarega. Nta bazima barimo, bose Imana yabona ko bapfuye. Haba abayoboye abandi mu makoraniro, Imana ibabona nk'ikibwa cicaye mu rushengero. Imana ukuntu ibona ko ari ibibwa byicaye mu rushengero, byuzuye mu rushengero, kubera ubusambanyi. Iyo bari ko barabona mwambaye amakositime mugafunga mukanigiriza, ariko Imana ibabona ko muri bibwa. Mufata Bibiliya mukayigendana, ariko Imana iri kirakubona mu buryo bw'umwuka, ikubona uri kibwa cicaye imbere. Mwene data muranyumviriza, Imana iri seriye. Imana iri seriye. Ubusambanyi bwuzuye mu rushengero, ubwibone bwuzuye mu rushengero,
uburyarya bwuzuye mu rushengero, ukwikinisha kuzuye mu rushengero, n'amashari, amashari yuzuye mu rushengero. Imana nta gihimbawe n'ayo makoraniro yanyu. Ibigirwamana mwinjije mu rushengero, ubu isengero nizo bacururizamwo. Ushaka kwambara ubusa wese, ushaka kubona itako ryiza ryiza, arikura mu rushengero. Ushaka kubona ibere riri hanze ryiza, mvuga uko. Bamwe ngo abana bahiye bose ubabonera mu rushengero. Mbese ubu amatako ntibakiyabonera hariya hanze y'urushengero. Ubu amatako, umusore cyangwa umugabo ashaka kubona itako yinyabya mu rushengero. Umusore cyangwa umugabo ashaka kubona ibere ry'umukobwa cyangwa ry'umugore yinjira mu rushengero. Mu magambo make, mu rushengero harabaye aho bacururiza. Ushaka indaya aja mu rushengero. Ushaka kubona ibuno ritekeye aja mu rushengero. Aha turiko turavuga urushengero, ntabwo turiko turavuga mu kabyiniro, ntabwo turiko turavuga hanze y'urushengero, turiko turavuga mu rushengero. Imana izinutswe niyo minsi mikuru yayo. Imana nihimbawe nuko guterana kwayo. Aha ntago twagiye hanze y'urushengero, turi mu rushengero, niho turi. Ushaka bibone. Ninde ashaka gucuruza amaguru? Ni umukristo. Ninde ashaka kwerekana amamodere y'imyenda? Ni umukristo. Ninde afite amahembe ku mutwe, imishatsi imeze uku? Ni umukristo. Umukristo afunze imishatsi imeze uku? Ni umukristo. Ushaka amamodere yose apfuye mu rushengero niyari. Ushaka ipataro iri mu rushengero. Ushaka inzara nk'izi nkukuma ziri mu rushengero. Ibigirwamana by'ibinyamahanga biri mu nzu y'Imana. Mwaragiye murayifata mubivana hanze murabyikorera, tasoni mufite mubita mu nzu y'Imana. Ubu Imana irazinutswe, izinutswe n'amakoraniro yanyu, izinutswe n'iminsi mikuru yanyu, kubera uko murikoza mwebwe. Imana ibonye ikintu ntabwo izagiceceka, izavuga inyuze mu ijambo. Imana ntabwo izaceceka, izavuga inyuze mu ijambo ryayo. Izavuga inyuze mu ijambo. Niko biri. Imana irimo irareba ibyo mwikoza. Imana irimo irareba ibintu muriko murakorera mu nzu yayo. Muriko murijuguta ngo muriko muraceza. Imbyino z'isi ziri mu rushengero, aho uko batambira mu kabyiniro niko namwe muceza muri abakristo. Imbyino z'isi ziri mu rushengero. Nta nubwo muzi uko umuntu w'umukristo akwiye guceza. Bamwe muceza muhenereje, ngaho imbere amabere ngari karagaragara. Umusore cyangwa umugabo ari mwareba mu mizi y'amabere. Iyo ngo ni intambo kaza ngo muriko muratambira Imana muriko murayereka amabere. Muriko murerekana amabere yanyu. Abarasta, abigize amarasta buzuye mu rushengero. Abashize kamatatuzi ni mu rushengero. Mbese ibiri hanze nibyo biri no mu nzu. Ibikorerwa hanze nibyo biriko birakorerwa no mu nzu. Ngo Imana izaceceka
bagaceceka ngo Imana izabihanganira. Imana ntabwo izigera ibihangana na gatoya. Irimo irabona ibyo muri ko murakora. Imana ntabwo izigera yihangana. Ntabwo izaguma icecetse, amaherezo izamanuka. Izamanuka. Ntabwo izigera icecetse. Ntabwo izaguma icecetse. N'ababandi yarizi nabo ubwabo basigaye barivanze n'isi. N'ababandi Imana yarizi basigaye barivanze n'isi, baramatanye n'isi kabisa, babaye abagore b'isi. Isi yarabarongoye neza, bamatana n'isi kabisa, ntibashaka kuyivaho. Hanyuma nguri murasha mu ijuru, ukicara witwa nguri murasha mu ijuru. Mwene data, uri murabeshwa na Satani. Tubandanye ku murongo wa 22. Mbere naho mwonshikanira ibimazi byonswa n'amashikanwa y'amafu, sinzobyemera. Kandi ibimasa byanyu binuze muzana kw'ibimazi byishimwe sinzobishirako n'ijisho. Mugira ngo ayo mafaranga yanyu ngo ni Imana bakeneye ko. Mugira ngo ayo mashimwe yanyu ni by'Imana bakeneye ko. Mugira ngo ayo maturo nibigira 10 ngo ni by'Imana ishira kwa maso. Niko muri ko muribaza. Imana irabyanze ibyo. Irabyanze kubera ibyo muri ko murikoza. Nta kuntu yatora ibyo bishikanwa nawe mwene gutanga amashikanwa Imana itakwishimiye. Murayihendahendesha amafaranga. Imana ntireshwa n'amafaranga. Muramenya ko Imana ari impunzi. Murayihendahendesha amashimwe. Imana ntireshwa nayo mashimwe yanyu. Murayihendahendesha iby'icumi n'amaturo. Imana ntireshwa n'ibyo bintu byanyu. Imana irabyanze, ntabwo izabishira ko n'ijisho kubera ko mwebwe mu bitanga. Imana ntibishimira. Imana ntibishimira. Nimwihane ikintu Imana ibashaka no kwihana. Nimwihane. Wowe uri murandeba ni wihane, Imana irakuzi. Imana irazi uwuriwe. Imana irazi ukuntu ugenda. Imana irazi ukuntu uyorobeka. Imana irazi ukuntu mu mutwe wawe ushaka produgasha mwitambara. Imana irazi ukuntu mu mutwe wawe ufite igisuko ugafisha igitambaro ukambara igitambara. Imana irakuzi niba ubikorera abantu batabona. Imana yo irakubona. Imana irakubona. Nimwisuzume mukora iby'Imana ikeneye. Haleluya. Nimwisuzume. Imana irazi ko wambariye igiheko. Mwambariye ko mukabijana mu rushengero. Namwe ngo muri abakristo. Murafata inshinge za family planning mukazirundako mukaja mu rushengero. Ndakubwiza ukuri niwagira umwaka ugapfana urwo rushinge ijunge ntuzinjira. Niwagira umwaka ugapfana igisuko ku mutwe iryo juru ntujamwo. Ibintu by'ibinyamahanga byishizeho kubera iki? Kandi uzikura umukristo. Ibinyamahanga by'ikuzimu, ibintu Satani yazanye mu isi kugira ngo bibesha barimwe baraja mu ijuru kugira ngo bagwe mu mutego. Uri mwabyishaho kubera iki?
Murimwo murabyishiraho kubera iki? Ni kwe iki muri ko murakosora Imana hamwe mugaca mugago muri abakristo? Wewe wambaye ikintu munda ngo uri umukristo, reka ndakubwire uri murakosora Imana, uri murazana ibintu by'ibinyamahanga ukabyishiraho, kandi umaze kumenya ukuri ko uwo mubiri wawe ari urusengero rw'Umwuka Wera. Wewe umaze kwimenya, ariko urabica hejuru ugakora iby'uwo mubiri wawe uri kuragutegeka. Ariko ibyo Imana ishaka gukora ntubikora. Uri murakora ibyo mubiri wawe ugutegeka kugira ngo uzurimbuke. Reka ndakubwira uwo mubiri wawe uzasigara mwisubora, nawe ugenda iyo mu muriro, ugenda gutwikwa n'umuriro. Yesu nabagire neza. Yesu nabagire neza. Uwe urazi ukuri, by'ukuri urazi ukuri, ariko urakwirengagiza. Urazi ukuri mwene data, urazi ukuri. Urazi ukuri, sibwo bwa mbere ubwiwe ukuri, urakuza, ariko uko kuri mbese nta uragusuzugura. Ariko reka ndakubwire, hazagera igihe uzamenya by'ukuri kari Imana yari miravuga inyuze mu bakozi bayo. Igihe kizagera, igihe uzapfa, icyo kintu wambaye kikakubuza ijuru, niho uzamenya. Kandi ndakubwira, no kugaruka ntibishoboka, bizabyarangiye. Kugaruka mu isi ntibishoboka, bizabyarangiye. Uri n'ugutwi niyumva icyo Umwuka abwira itorero. Niba by'ukuri uri muraja mu ijuru, ukwiye kwemera ukayoborwa n'Umwuka Wera, ureke kwiyobora. Muri ko muraje imbere y'Imana mukayirimba mwambaye ubusa, mwihinduye, mwaciye ingohi, iminwa yanyu mwaziha amarangi, amatwi ariko amaherena, izosi ryuzuye k'ibintu ze nyibisheni, ku kaboko mwujeho ibintu, musa nk'abanyamahanga. Umunyamahanga ukuntu asa nawe nikusa. Wowe uvuga ngo uri umukristo, usa nk'umunyamahanga, hanyuma ngo Imana izakwishimira. Ndakubwiza ukuri, ndi imbere y'Imana. Nimba uzi ko hari ikintu wishize ku mubiri cyo gukosora Imana, nimba uzi ko hari ikintu wishize ku mubiri cyo gukosora Imana, ijuru ntufite keretse wikwe ibyo bintu. Umwana w'Imana, umuntu ari mwaraja mu ijuru, umuntu yakiriye Kristo, umuntu afite Kristo muri we, ntagasa nk'umunyamahanga. Aranyugwa, anyugwa nuko Imana yamuremye. Ntago agikunda iby'isi, ntago agikurikirana iby'isi, aremera akayoborwa n'Umwuka Wera. Uko Umwuka Wera ashaka akaba ari kwamera, ntabwo yiyobora. Ariko mwebwe miboneraho muri ko maja gusengera, pasiteri wanjye anyoboye we yambara kaminisha, karamubere aho umva Satani yamufashe uku ngo mbona ataco bitwaye. Reka ndakubwire, warahumye. Nimba utabona ko Satani yamwiboheye ko kugira ngo aza mu buzijuru, warahumye. Mwene data, nimuhumuke, mumenye ukuri. Tubandanye ku murongo wa 23 ariwo wanyuma. Nk'urugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi, kuko ntagomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu. Sinzi ko muri ko murahumviriza, sinzi kanga muri ko murahumva. Iyi ni Imana iri mwiravuga. Iyi ni Imana iri mwiravuga, iri mwirabwira abaririmbyi, iri mwirabwira abantu baririmba bahibongoza mu rushengero, mukuma YouTube, guhibongoza bambaye ubusa, guhibongoza abasambanye, guhibongoza ari byarya, kurimbira Imana bibona, kurimbira Imana birwa mapfumu, kurimbira Imana bikinisha, kurimbira Imana afite amajaruzi, kurimbira Imana kuri bya bitandukanye, kurimbira Imana barakosoye Imana. Dore ibyo Yesu avuze ni ukunguku. Mwura ugwamo rw'indirimbo, uyo ibyita ugwamo.
Imana yisi izo ndirimbo zanyu ugwamo. Urumva ntabwo ishaka ugwamo mu matwi yayo. Ugwamo muri ko muravuza ugwamo, yo muri ko murimba mwasambanye, muri ko muravuza ugwamo, yo muri ko muririmba mwarihindagwe, muri ko muravuza ugwamo. Imana ibona ko ari ugwamo, ntishaka ugwamo, ntishaka ugwamo. Nimuyikura ugwamo mu matwi. Imana iriseriye ntifyina. Nimbuzi ko ifyina, yo ntifyinata. Hariho amagambo mukoresha ngo muri ko murakina, ngo muri ko ngo muri ko ngo murakina. Imana yo iyivuze ibivuze ibiriseriye, ibiriseriye. Yesu nabagire neza. Muratera utubuno twayo, bagena mukatubaza neza, mukaduterura tukaja hejuru, mugaca muje imbere y'Imana mugaceza, ashaka muguceza, mugaciza mukubitagura ikibuno mugitera. Nenga ngo mukoma irimbira Imana, nimumenye ko mukoma kurura bari abasore n'abagabo bari mu barababona. Amabere mugahena, mukerekana amabere ngo mukoma irimbira Imana, aho nimumenye ko mukoma kurura abasore n'abagabo bari mu barabona ayo mabere ya. Izo modere zadutse mu bakristo bakaja kujya kudodesha uburibaya, ugasanga imizi y'amabere ikiragaragara nabo ngo barambaye mu kwaha kwabo mawe, ngo n'amamodere. Ayo mamodere azabarandura, azabatwara ikuzimu. Imana ivuze ngo iki? Nimuvane ubwo gwamo rw'indimbo zanyu matwe kandi abasubiriremo. Nkura ugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi, kuko ntagomba kumva guhimbongoza kwinanga. Yesu natugire neza. Ngo ntashaka kumva, ntashaka, Imana ntagishaka kumva guhibongoza kwinanga zanyu, kuko izo ndirimbo zanyu zuzuye mw'ibyaha zamaze kubabaza Imana. Nishaka no kumva ayo majwi yanyu, ayo majwi yanyu yataye garani. Icyo nakubwira wewe muririmbyi, shaka ugende uje kwihana, ja kwihana kugira ngo Imana yongere kandi kwemere. Nimwihane utwo tuntu dutoya mwambara, utuminima we, udutako ngutwa hejuru yo, indomba ngizo, yewe ngo n'umukristo, ngo n'umukristo. Iherena kuzuru mawe ngo n'umukristo, ngo yaramenye Yesu. We Yesu amenye nuwahe? Uwo Yesu akwemera kwambara iherena kuzuru nuwahe? Uwo Yesu akwemera kwambara iherena ku munwa nuwahe? Uwo Yesu akwemera kwisiga amarangi nuwahe? Uwo Yesu akwemera guca ingoyi nuwahe? Uwo Yesu akwemera gusuka umushatsi nuwahe? Uwo Yesu akwemera gusambana nuwahe? Uwo Yesu akwemera kwiba nuwahe? Uwo Yesu akwemera kwibona nuwahe? Ko muri ko murabesha, ubwo ko muri ko murakorera rusofero, ngo muri ko murakorera Imana. Reka nakubwire, urafite umwanya wo kwihana ukiri muzima. Urafite umwanya wo kwihana ukiri muzima. Ni wihane bigishoboka. Imana yakurakariye. Imana yakurakariye. Imana yakurakariye. Iyo uri murarimbasha ibona ari bibwa bikubiramuka. Iyo Imana imwe irareba, irimo iyo urimo uraririmba, uri imbere uri muraririmba, ngo uri kuri kunkumura ngo uri muraceza, Imana ibona kari bibwa birimo biramuka. Ibibwa birimo biramuka imbere, ugazasanga ibibwa byuze mu rushengero. Iri mware bikona nibibwa biriko birakuma amashi. Ndababwire, Imana iriseriye. Nimwihane, nimwihane kubera ko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu ikintu abashakaho ni ukugira ngo mwihane.
tugiye gusenga Imana. Uburi n'ugutwi aranobamwo ibye. Uburi n'ugutwi aranobamwo ibye. Mwene data, Imana ntabwo uzayibona itembera mu muhanda ngije kuburira, izanyura mu bakozi bayo. Kandi uzakwanga imburi aramenya hazagera igihe yicuza bitagishoboka. Ihane, umwami Yesu ashaka wihana. Dusenga Imana. Data wa twese mu ijuru, ndagushimiye ko aya magambo uhereje ubwoko bwawe. Ndakwinginze umwuka wera yaherekeze. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.